Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja, semoga sehat walafiat, dan jangan lupa bahagia ya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di video kali ini, Mas Radit sama Dede Icut mau bermain balon. Dengan balon ini kita bisa mengenal warna dan kita bisa main games. Mau tahu keseruannya? Ikutin terus ya. Terus pegang dulu. Nah, terus tiup lagi. Semangat Mas Radit, semangat. Semangat. Udah. Ke atas. Ada bunga-bunganya. Bola. Icut. Mama ambilin warna orange. Benar. Mama ambilin warna biru. Biru muda ya. Mama ambilin warna biru tua. Pintar. Mama ambilin warna purple. Bener. Taruh sana. Coba dihitung ada berapa tuh balonnya. 4, berarti balonnya ada 4 ya. Mama mau warna ungu, purple. Iya, ini. Mas, gantian Mas. Coba dihitung balonnya ada berapa? 2, 3. Oh ya. 5. Berarti ada 5. Ih, ada 5. Mas, Mama ambilin. Kan Dede tadi udah. Kan Dede udah ya Dede ya. Mas, Mama ambilin warna yellow. Pinter. Yellow, angkat aja, angkat gini aja. Jangan di sana-sana nanti hilang. Sini aja, ini yellow. Gitu aja. Sono mundur. Oke, bener. Mama ambilin warna orange. Pinter. Situ aja orange. Ya. Icut, Mama ambilin warna yellow, Icut. Ya, gini aja. Ya, mundur. Warna yellow. Mas, Mama ambilin warna biru muda. Mana biru muda? Mana ya biru muda ya? Itu tuh. Siapa Mas? Mundur. Sini di karpet sini. Mama ambilin warna orange. Dede, Mama ambilin warna biru muda.
Biru muda. Emas, Dede. Kan Mas ambil oranye. Oke. Mas, sini dulu. Sini, mundur. Icut nanti ambilin warna purple. Emas, dengerin ya, nanti Dede ambil warna purple, Emas warna yellow. 1, belum. Kan Mama belum ngomong 1, 2, 3. Curhat. Mama kan belum ngomong 1, 2, 3. Dedek purple, Emas yellow ya. 1, 2, 3. No. Emas yellow, Dedek purple. Ya, nanti kasih. Nanti dulu. Di bawah semua. Udah belum? Nanti. Ayo kita. Icut sini. 1. Nanti. Harus tuh. Belum. Belum, ayo, come on, ayo. Yuk, situ. Yuk, 1, 2, 3. Dang ding ding dang, dang ding ding. Enggak. Kain kepala. Pegangan tanah, dang ding ding dang, dang ding ding dang. Dang ding ding dang. Mama, Dari tuh. Sana. awas dulu, harusnya sini. Jalan ke sini ke sana ya. Oke. Udah, yuk, ntar. 1, 2, 3. Dang ding. Dede, nggak dipegangin balonnya, nggak dipegangin. Tahu. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga kalian suka ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya dan share ke sosial media yang kamu punya. Thank you. Bye bye. Love.